Ko tak rdeč gumb je na vrh za snemati. Sem najdel. Malo moramo nazaj padati, zato ker že tako dolgo nismo rad snemali. Se mi zdi, da že res nekaj let nisem naredil vloga, ki so bili včasih, ko sem vzel kamero s sabo. Velikokrat me kdo vpraša, kako izgleda moj vsakdan in pol imaš dve skrajnosti. Ali smo cele dneve v pisarni, buljmo v te ekrane v 12 ur v eno in seveda vas bom vzel s sabo v ta bolj zanimiv del. In sicer zraven mene Luka Debevec. Luka je bil moj vajenec, editor vlogov, zdaj je pa v bistvu tistih iz Islandije. Moj mentor na praksi. Da ne bojo na faksu rekli, da sem mu sam podpisal, lejte. Dokumentiramo zdaj. Sabo ga vzemam. In snemat greva za naročnika nek dogodek, ki se odvija v francoskih Alpah. V bistvu greva na najvišje ležeče smučišče v Evropi, kar bo tudi ena kljukca v lifeu, a ni? Pa se drugače pa kaj čem nakladati, bomo videli, ne? Se tudi jaz ne vem, čez dobro, kaj me čaka. Poslušaj, Luka, ali se bova imela luštan? Čak, sam poslova dala pa narazen, ker ne bom tako ležal, da mi boš ti kaj za kolena božal po noč. To so, da se malo stiskava, da. Ja, no, pa reči, če ni lep razgled. Lej, direkt na smučišče gledava, ja, zdaj pa že težko skrivala, ne? Pošla sva snemat za JBL. Nek video bova za njih naredila. Joj! Ej, kakšno darilo sva dobila? Slušalke Tour Pro 2. To so prve brezžične slušalke, ki imajo gor ekranček. Mimogrede, jaz ene že imam. Eminem, jo. Je pa tudi cela tematika tako posebna, ker je, kako si prej rekel, barva? Eksplicitno roza barva, ker je celoten apartma v tej tematiki, ne? Joj. Me je zanimalo, kako boš posnel, veš, ker on le spote snema, ne? Pa me je zanimalo, kako boš to zmontiral. Good morning, guys! Evo, tole so pa pajkice od Hlebna Kopine. Zdaj pa da vidimo, če smo se prav razumeli, da greva smučat ali pa sankat. Bomo videli, kaj nam bo ratalo. Ampak bistvo je, da se imamo fajn. A ni lepo? Prelepo, sonček je. Zelo dolgo že nisem bil takole in moram reči, da sem malo pogrešal. Mi je všeč, da spet to doživljam. Smučarijo sem v bistvu res že čisto izključil svojega življenja, pa po tolikih letih se pa malo spomniš, obudiš spomine, pa moram reči, da mislim, da mi je res to manjka, pa sploh vedno nisem. Policaj. Kako si me nasral. Sam priznaj, da je tak stres s temi droni, kjerkoli boš letel, vedno je nekaj neugodnosti zraven. Skozi je tak pritisk, bi rekel. Skozi pač neki, ali ga bo zaletel v neki, ali ti bo nekdo težil. Poleg tega, da moraš merkati na veter, na stavbe, na ptiče, moraš paziti še na policaje. Ja, ptiči ga radi spikirajo. Zelo je odvisen, kje letiš. Recimo, kot primer lahko dam, da kakšni opatijski ali pa piranski galebi, to je najhujša zadeva. V Barceloni sem imel tudi zelo slabo izkušnjo z unimi lastovkami. Medtem, ko na primer v Indiji sem pa letel in une vrane so ga gledali, pa so ga vse ignorirale. Tako da je vsakič malo ruleta, na kakšno mentaliteto ptičev boš padel. Hello! I found this in my room. What size of sweater do you want? I don't know. Try them on first? Can I have a medium? I think maybe large. I would say medium is fine. Yeah? Yeah. Ful je enih There takih you go. gadgetov, skozi nekaj dobivamo. Did you do some skiing this morning? Yes, we did, but we are very tired right now. Are you gonna do the pub quiz tomorrow? Are there any awards? Yes, there are. Really? Yes. What? Kind I don't of? know what, but GBL products. Ful je lušten, kad tako v vsakmu vogalu ti nekaj dajo in pa so to taki bombončki, a veš. Welcome to the GBL Snow Party! ¡Oh, Mortano! Muy bien, muy bien. What's your name?
My name Bit. Ja, Bit. Zdaj so kao ful veseli, kako mi je ime. Ker sem dal že 2 gola. Zdaj mi je šlo pa slabo, pa si pozabil, kako mi je ime. Igramo en kviz, ki moraš ugnati naslov pesmi, tako v prvi sekundi. In imamo srečo, da smo v eni boljših ekip, tako da smo na drugem mestu. Je pa ful napet, no. Zdaj zdaj to. The last 3 songs. Stop. Oui. Team 1. Come on. 3, 2, 1, 0. Next one. Ne moram verjeti, nisem gledal. Ladies and gentlemen, let's go! Sammy. Darude Sandstone. Evo, vse vodimo za 20. Ja, nič, še ene slušalke sva dobila. Nigga, we made it. Legend, great job. Zdaj sledi pa še highlight tega dogodka in sicer pride predavatelj Martin, nek glasbenik, ki bo povedal svojo zgodbo o uspehu. Tako da če bova fajn napela ušesa, pa upoštevala njegove nasvete, nama bo še ratal kaj v življenju. The #1 DJ in the world. Please welcome Mr. Martin Garrix. Sometimes I'm like, everything is going well, it's in a good flow, sometimes a little less. But for me, I had it most within the studio because the Animals became very big. I was stressed as everybody was talking. I was like, when is the follow-up? And I was like, yeah, it's going soon. But in my head, I was like, fuck, and then I was in the studio and anything I made, my instant thought was like, is it as good as Animals? No, it's not. And still sometimes, you know, I can come off stage after a show and you're like, fuck, was it good, was it not good? But then I'm also like an overthinker. I want every single thing to be perfect. Some people, they see a perfect show at Ultra Miami, which was lovely music, incredible feedback on it. But the day after, I had a list of 100 things, if not more, with small little things that I wanted to have that could have been better. Also my end on the production, lights, lasers, everything. So I think it's still a form of insecurity because I'm never fully satisfied. Malo všeč mi je to, ker je rekel, da se rad obda z ljudmi iz različnih niš, ker imajo v bistvu drugačen pogled iz drugega zornega kota, vidijo stvar in te dajo izven cone obdobja in se v bistvu tudi takrat največ naučiš. Bonjour, piškotek. Dajmo ostati, no. Ma je kar oren k tempo, klej se mi zdi tako, da pozno hodiš spat, pa zgodaj je treba vstati. Se bom počasi zbudil z 10 kavicami, z glavo v sneg, bom počasi pri energiji. Tale kava je bolj kakavčak, mi je brez všeč, ko imaš na tem hotelu na vsakem vogalu mašino, ki ti servira Tatjano. Greva zdaj še malo se sprehoditi, ne. Zdaj se treba pa znajdeti. Kafeja Longe, to bi znalo biti dolga, Se Tatjana pogovarja z mano. My name is Ian Donnelly. I'm Irish, but I'm working in the Amsterdam office and the EMEA headquarters of JBL. And I look after East Europe South, Mediterranean, which is 9 countries running from Slovenia all the way across to Greece. My favourite place to visit is the Juliana Alps, Zagreb, Wow! and Ljubljana. I love going there. Where are we headed now? We're going to walk up to a place called Bar 360. We're going to see a number of acts playing top DJs for electronic dance music. And then we also have Martin Garrix, the Helen act, who just blows it away every time. Super nice guy and super artist. Great, it's gonna be awesome. About another kilometre through the snow. 1 kilometer? But when we get there, we're gonna party. JBL style. That's for sure. Through the dark, into space, it's with you where I feel safe. Ian je le glavni tukaj, pa je rekel, da moram biti med prvimi, ki stopi na mizo in da se bojo pol še drugimi priključili. Pa sem rekel, a me ne bojo banali iz tega kluba? Je rekel, ne. A vidiš, da me pudi dol? Problemi. He said we can't do this. Ja, lej, probali smo, da nam kdo rekel, da nismo, ne. Ampak jaz ti povem, pol bojo vsi stali na mizo. Martin Garrix will be taking party today. Let me make some fucking noise! 1, 2, 3, let's go!